umuseji nyine munywani wanje ukunda kushyira abandi ndakamukunze n'uwo yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mu kumukunda umuseji nyine munywani wanje ukunda kushyira abandi ndakamukunze n'uwo yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mu kumukunda bigamagambire munywani wanje mushobore umubatondere abari kumwanya mwongere kumwetegereza kandi abatari kumumanya nemwe mumanye nibamweta Emmanuel amakuru ngorahangare nitwe nibamweta Kristo amakuru ngorukiri nibamweta Yesu owashikiro w'amashita n'umujuri kandi umucunguzi w'abantu agira amazina menshi ubwo mujuni bamwete nyonyozi y'obusheshe n'intare ya Yuda kititsi cya Dawudi kikoro cya Yese niwabanje kakwikiriza kamweta muhumuza eshaka mpumuriza niyo museze nshoboye bindondo buhungiro ndakureba akanyera yangambero mukutu niyo muturongo eshekere totatina mwana wanje kwibere umuseje nyine munywani wanje ukunda kushyira abandi ndakamukunze n'uwo yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mu kumukunda eshabo mutungi w'imbabazi rukundo yahize ubuzima n'intangaza akanshanga niyo musisi weza ntene karongi yakunda kukundi yansasira akanyiraho ubusasi yatwara ijonako eshakantura umutwaro umwana wa Dawudi amatsiko g'enshoberwa itungo y'abakene uzahura bazayire tata akanzahura ngakura nawe ndagano muri agumana nawe umuzige n'umusasi indi mureka manyakamiraho tatesha kanwanaho ndiyo munsi nshobererwemo akagumanaye injiri ya Yohana eshuri 15 ogwi 13 muhuro kwa kugamba hari urukundo eri ku kiregi omuntu okufera abanywani be umuseji nyine munywani wanje ukunda kushyira abandi ndakamukunze n'uwo yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mu kumukunda ogoye kumi na mushanju umwana w'omuntu amukunde biro byona ekikundira arahanga n'uburara kubi tafutsigaho kuba abantu urara kubi bakagenda zaburana na mukaka aho kubanza nagira ngo arahanga n'uwe buhungiro bw'itu kandi amani kaitu omuwezi ubuzima otaburaho omubiro byenabo ogo niwo bugiraho akakumuriza utagambira biziba akakugambira ibindi utatongeza nawe akakutongeza ugambira inama yawe akakumagirikire ugushanganura akagushora amazi ugushanga wine nabo akagikwihamo utagushanga mu kizibu wakikutigemo ogo niwe ngambaho ndakamukunze n'uwo yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mu kumukunda umuseji nyine munywani wanje ukunda kushyira abandi ndakamukunze
kumukunda kugira abandi ndakamukunze nuwe yabandize kumukunda kunakimanyire nanjye naco mukumukunda